Betty Namala Mutabazi ogabira abantu ab'empunu nagira ngu okuzigaba ine kigendererwa kyo kureba ngu abantu ba burijo bagira entaasya omu maka gaabo. Akubani manyangu empunu nezara abana 8, 10, 12. Mwene empunu 10 zazara omurundu gumwe akubazana nizingana. Zazara nza kubatwine ebyanigana. Ebyanigana nikibani kimanyisa ngu abantu igana bona bakwata nkahe ahambu. Kurigirira ahari Namala abantu okugira entaasya nikiwera ihanga okukurakurana. Kuba turi hamwe, eminyeto turi hamwe, abakyara turi hamwe, n'abana b'amashomero n'amakagiti gona turi kahe turi hamwe. Abahirwe empunu basimire Betty ahabwo kubashakira. Turasigariza twashemererwa munonga ahabwaho na Rebo Betty kwija akatuletera empunu kwenda ngo kibina cyetu kitunguke. Yatuletera ebyana 10 k'empunu twashemererwa munonga itwe nk'abakyara agwo kutuletera entunguko muri Katete. Wewe leho na Rebo kutuletera entunguka omuri Katete yitu tubireta kakibwine nkeki watu empunu 10 mazima twasima mukama Gasha kwa Danu Basibye.